APHLC GEMS ASDC KSA Youth Front atum Thurpak Diphu Bus along MLA Dr. Momin ameiphi kekai Prabjen pen rod angno chikabir si dia johang nangji pura kachasong APHLC GEMS ASDC Youth Front Mate Forum for Hills Autonomous State Movement atum Pardon Ron MLA Dr. Momin ameiphi kekai Prabjen pen Speaker MLA Dr. Momin chokchedat pura dia johang nangji Jong si alang li thang chukubir be pulote Momin a hensitame nilitum Forum for Hills Autonomous State Movement atum chikom damji pusi pini Diphu Bus along MLA Momin ameiphi kekai hot aseket hepen lam hijik Bangso ameiphi kekai hot alang litum demand ke hangateng ke speaker ang hoipen asunangjik athe alang li ke anti tribal anti constitution anti karbi anti article 244 elu Alangli, batay lo, Karbiang Longpen, Bokajan District, Kachathak Jikupen, Chenglok, Karbiay Kepan, Kelang Plot, Kelang Remasay, Keklem Kabor Ilo. Lasi, Nonapor, Karbiay Ke, Hemprega Joyni, Kangcher Kalang It, Aning Kipungahot, Amurang Bealam, Kaning Jeke, Mentuneta, Dojoy Jepura, Chipaklang. Pinpurmi, non-Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Chakle John Thomangbong, Hemprega Praman, Delirong Supelong, Chopatet Dogs, Kudoji, Dog Porahot, Momin na Pusonalam, Kaning Jedunki, Nilitum, Tok Saphan, Nangke Kam Kidunlo, Lapen, Nangke Langdun Remdo. Lasi Prabjin Penchuko Birsi, Radalong Dia, Johang Serak Nangji, Jongsi, Nang Lidia Johang Hitike, Kachasongta, Ington Telukusi, Meiphi, kekai hot lamthi hijikpo. Karbiang long, karbiarat, aning ke oil mga lehenlo, Dr. Momin, karbiarat akisung awa, nang chinine, karbiarat akisung teni pupsi, pini alang li hemprega puthak, labang so jitu statement kipi banga chokchet hektik lo, lasi alang li so anti autonomous state hempreg aputhak, alili kalang lang nang nengji bang ke chokchet pot, nini thoma mong jong se alang li jong se la so alam CNA pulotang te sodak pen dili tum che songji jong se alang li jong se la so ame alam jong se CNA pulote ni tum ni thoma anso se ke ni tum che song pang tangji jong se nang li jong so alam jong se CNA pulote akaron magala hello ni thoma CNA pulote ni tum nang li ko pina ki siksak do ko pustame ni tum ka bil chorle song pendang lok forum tum pendang lok SDC KSA pendang lok kadu we same nang li phan nang irire nang mabe nang so nang su phantan ni tum nang bisar vekti lasi kedam tangan yan kini tum najecak lo nanti kedam tangan dah kalili kelang lang labang so hemprega buta kalili kelang lang neng jiulo lasi non ke karbiarat parti alam jiupe songalam jiwe kadu gawe arat tame non be turpak napo garo kosari pendang lok ela inglong asu ana mga turpak si alang li banggerang bo jong si ni thomo se alang li solam chen e pulo taite alang li hem tame gerau jini itu alang li hem tame gerau ni arlong tame war jari alang li banda me mis tame keji lasi Prabdin men itu akapelam ning ji welo la so hempreg buta alang li kalili kelang leng ning ji bangke chok che dead lo ni la solam ning ji dead nang ji pot lo pu cikubir be tik to ni tum nalang li phala bang so ke songa bangke ni tum intos ni state government are agree to implement article 244 who is Dr. Momin to hindrance us. We strongly condemn, we don't like his statement, and in the days to come if he doesn't apologize to the citizens of Karbiang Long, we will strongly protest him and we will chase him out from Karbiang Long. This is the statement from Forum for Hills Autonomous